Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Voilà, on va préparer le mhajeb. J'espère que cette recette vous plaira. Azul filawin marhaba yiswan ala chaniw. عسلامة نون إوذي قلان مرحبا يسوان إوذي ديالنا ذي جديدا أكيد إني غاسا قد نخدم المحاجب سلام مع لا recette أراوني تعجبن قبوتي دي. Voilà, moi j'ai préparé la pâte la veille. Voilà, comme vous voyez, j'ai mis ma pâte dans un sac en plastique et je l'ai laissé toute la nuit. ذاك كني دنيغ سلخسر لاباتينو ذكير وزكاوني الصباح كاين سلخسر تاريختي الصاك وكنوتي كثروا بحالي جات ساكن toute la nuit. Voilà, le lendemain, voilà, je travaille ma pâte un petit peu. زكاونة تعجنها شي طوح تعرف كان شي طوح et je vais préparer la farce. Voilà, j'ai coupé les oignons finement. Voilà, comme ça, comme vous le voyez, en lamelles. Là, je rajoute les poivrons, les tomates, l'ail. ذاك كن يدنيغ غتخدم ذاك لا فارس نيغ الى محاجب يكزمغ البصل سوا طاس خدم غاس غاس يفلفل نين طرشي راني غاس طوماطيش لكن سواليم ذاك راني غاس لي زيبيس جي راجوتي بابريكا un peu de poivre noir tomate concentrée et le sel. داكرني غاس لي زيبيس خدم غاشي طوح فلفل باكان فلفل زكوار طوماطيش نطبوات وكذا الملح تجيب هذا يقلو. Voilà, j'ai fait des boules de pâte. Voilà, comme le مسمن داكيني مثارك لا بات نينا قارصات كاينين تيفونيين تيمشطوحين وما كنا خممت المسمن سي كيف et là je prends une boule, je mets un peu d'huile et je commence à travailler ma pâte. Voilà, comme vous voyez, je vous laisse regarder. ذاكيني مطفى يوث تفوني وتسخدم الزيت يتمسلا كيما كنا تمسلمت المسمن كيف. Et la farce, il faut la laisser refroidir complètement, sinon elle va déchirer la pâte. ذاك كني دنيغ لا فارس نيغ تشكشوكاني نخدم الواحد الا بقات تسجمت تسميض مليح جامي تسرسمت تشكشوكان كنت سوفلا لا باتاكيم ولا لا باتا تقرص الا قل ما سمضوث. Je vous laisse regarder et je reviens. كنت تجغات وليم ثيا دوغا لا غار كنت. Pour la pâte, j'ai utilisé la semoule extra fine. ذاك كني دنيغ اورن كيني خدمه رقاقني بوعريه. Je profite de l'occasion, je vais dire merci infiniment pour mes abonnés. Merci pour vos commentaires qui me touchent énormément, vos partages. أكني أدينير mes abonnés أعطيكم الصحة مخيث تنكوراجي ما في لي كومونتير نون العالي يسلين المغال أوني دينير أكني حرز ربي. J'ai de la chance d'avoir les abonnés comme vous. هذاك نقول لا غوستنا. Voilà, ذاك إذا راه طوح نزيت المقلين أو ضاجين. لما يتحمى المقلي et ensuite on commence à soupe المحاجبنا. Voilà, là je prends une poêle, je mets un peu d'huile.
أنا عندنا السوب والمحجبنا. On va faire une autre. Voilà, je mets toujours un peu d'huile. Je vous laisse regarder et je reviens. Voilà, ici je vais rajouter le gruyère et les autres je les ai fait nature. Si vous voulez rajouter la viande hachée ou le thon, le gruyère à farmage, la viande hachée, le thon,
هكني كنت يهوى يمكن اذا جا خمار شي طوح شكشو كاني ثيا نظن خمغاسن تدخل الفرomage. Voilà le résultat final. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. À très vite sur ma chaîne. هذا نتا المحاجب الناغو وجدث أمكيد بوينت تيزقواغين تحميانين. ما تعجبكم لا فيديو كي ويستوثرا سلو لايك سلو بارتاج ماذا كينوني ديني غادي يكون دي لهنا تلويث على فيديو نظام ما يبغاو حنين ثان ميرث.